In zdaj so začeli dramo narediti exposing that person for copying that person, če so imeli isti accessory ali pa hairstyle. Gen Z thrive on cancel culture at the moment. To je, da lahko nekoga cancelaš, se mi zdi, dobijo kar, yes! Dopamin prihaja, I did it! Če je že nekdo imel isti color scheme ali pa isto postavljene accessory, so bili tak, they copied that person. Najbolj hecno je bilo, ko so bili tak, they copied that and that person 10 times. Vzeli so to accessory od tega, pa to ti outfit od tega. To se sliši kot full dober memory game. Just match it to the author. Sadly, tudi jaz sem bila enkrat v to dramo included. Ne da bi bilo o meni, ampak o nekomu drugemu. A jaz, da si ti v bistvu pač pointed out. Modularno so vzeli neke poje komponente. Ne, pointed out, so me vključevali v to. Kaj je bilo, do tem komiru je bil, it was one copycat. Vse kopiralo in je bila popular, imela takrat, imel, ne vem, fulje do te pronunciation, vsaki dan je spreminjal skoraj. Enkrat je bil she, pol je bil he in sem bila tak... Gender fluid. Ja, pač spreminjaš se, v bistvu, da si moral paziti. Be water, my friend. Na vsake tukaj časa se spreminjal in nisi več vedel kaj, tako da si moral vedno paziti, kaj si rekel, sploh ker so med korono bili ful občutljivi, če si nekoga he pomotoma poklicano mesto she. Zanimivo. Po imenu ga se to spremenilo, jaz imam občutek, najbolj safe je, če nekoga dej pokličeš. Kaj? Dej? Res? Ja, danes je tudi pronunciation. Kot neka nebinarna opcija. Sej, ampak to se mi tako sliši kot množina. Nebinarna je bolj pluralna. Ja, že, pač... It's a stand-in. Mislim, da je najbolj varno po imenu poklicati osebo. Sem prepričan, če še ime, kaj pa če ime spreminja? V slovenščini moraš hitro sklanjati ta imena. In takrat se je zgodilo, fulje je bil o tem known for copying people's post characters. In smo tako, in en čas, jaz sem nekaj časa, bila sem fan od tega creatorja. Všeč mi je bilo, ker bo tisti začetek, kaj je delal, pač I got inspiration from that, kako lahko začnem objave delati, preden sem prope začela delati. So you were learning from him, nice. Ja, kind of learning tudi, tako od njega pa od drugih. Ja. In potem sem pa čez čas so bili exposing posts, in sem pa tako, sem gledala, ampak je bilo pri tem full accurate, dobesedna kopija. In jaz sem se tudi parkrat smenila, ker je imel isti interest in the same YouTuber, ko ga jaz rada gledam, Markiplier, my favorite childhood. In sem se nekaj časa menila o tem, pa moče kakaj drami, ko je bila res nepotrebna, da sem bila tako, support it, because that drama is not necessary. Pa se je čez čas zgodilo, da večkrat so bili tudi please, even if I change my OC, don't copy my old OCs, ker je možno, da priješ nazaj, pa boš si kaj dodal, pa nazaj bil. In tako sem jaz imela en OC, ko mi je bil there in sem bila tako, mogoče bom prišla nazaj. In se je zgodilo, potem je kopiral moje vsi to te stare. In sem bila tak, wait a minute, ko sem na storyjih videla, ko je ga delal, that looks almost exactly like mine. In sem bila tak, ampak sem bila nisem hotela drame startati dobena. In sem napisala, hey, did you by chance get inspired by my OC? In rekel, ne, od stare, v koloperet sem vzel, od starega OC-ja, kako sem imel, in sem bila tak, ja, accurate, ker je bil podobni color palette, ampak še eno zgleda preveč isto me je pogala in nisem hodila confront, pač you have to change it now, ker sem bila preveč isto, I don't want to get in the drama. Ampak čez čas, ko pa so začeli druge pointati, sem tudi jaz v komentarjih pointatala, they also kind of copied mine. In se je videlo potem o tem. Pol smo čez čas blokirali, out of no warning, nisem vedela zakaj, ker moče so videli moje komentare, da sem bila tak, they copied me as well, ampak nisem vedela big deal about it. Čak, blokirali so te iz te igre? Ali? Ne, creator me na Instagramu blokirali. Na Instagramu. So te blokirali, right. Jaz to jaz sem rabo nekaj časa, moj bog, zakaj je to tako težko?